Ćao svima, ja sam Željana i dobrodošli na kanal Željanine čarolije. Danas želim da vam pokažem jedan umak koji sam isprobala prije par dana, a recept sam pronašla u jednom starom kuvaru u odjeljku za istočnjačku kuhinju. Sam naziv me je privukao da isprobam nešto novo. Može se koristiti za bilo koju vrstu mesa, pileće šnicle, teleće, a ja sam koristila kao umak za svinjske krmenadle. Kukuruz šećerac sam pržila na veoma malo ulja. Potrebno je da on dobije lijepu smeđu boju. Koristila sam kukuruz iz konzerve, a može i zaleđeni. Kada dobro porumeni, dodati malu glavicu crnog luka pa prodinstati 10 minuta na srednjoj temperaturi. Zatim dodati mladog špinata, kratko propržiti i preliti sve vrhnjem za kuvanje. Začiniti biberom i posoliti. Kada dodate vrhnje, kuhati na niskoj temperaturi još 10 minuta. Ukoliko vam se recept dopao, lajkujte ovaj video, pretplatite se na kanal, mnogo mi znači vaša podrška. A mi se vidimo u nekom novom receptu. Do tada, veliki pozdrav!